और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Menteri Rembadu jaga Houthi Yemen Ahmed al-Rahawi ula koloniap hak jingkrwit teng ke Israel hanong ba sana jong ke Yemen ka nong ba kabla kurup dagi Houthi ka Israel kala ther teng hak kitam sipai jaga Houthi dak jingtmu ben panyap iki menteri sarkar bat ki he sipai jongka al-Rahawi ula koloniap haying sa jong hasana bat kladan ru bon ngut ki brio jong kenthop ki nong pahra ki bla koloniap hak ne ke jingher thma ke Israel ki sipai jong Israel kala suba banalor al-Rahawi Defense Minister jaga Houthi ru Muhammad al-Atifi badu Chief of Staff Muhammad al-Garim al-Khamari klakolan yap lang namar bakapor bag Israel ke herthma kadai hakapor big dangdon ka jingalang jong cabinet ka Israel kala ong bakhamen shura kala maham ik Houthi bakam dai ban le persya yaka dak ba ong bakino ki bak kadau kuti persya yak Israel kinsha mai ki ti jong ki ndai ka Houthi kam sngap bat ka yai pteng ban herthma yak Israel kum ka dak ka jingkarshan yak Hamas a Gaza يا الله يا الله يا الله استر يا الله استر يا رب المواطن يا الله 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 خذنا الناس مرانا محطة الحين شباب جنسين لا 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 شباب تمثل عنكم ضربة جديدة ضربة جديدة ضربة جديدة يا في الشارع يا رب تسلك على عبادك يا الله يا جوهرة تشتري الواحد مين يا الله